I pozdrav osvajač Armije, dobrodošli u još jedan moj videoklip. I pošto sam na zimskom raspustu i imam toliko vremena, odlučio sam da svoj dragocjeni život potrošim na tumaranje i YouTube-om i traganje za raznim kvalitetnim, inspirativnim video zapisima, to jest video sadržajem koji bi postakao moju kreativnost i dao mi inspiraciju za nova, nevjerovatno dobra, kvalitetna video djela, ako što uopšte tako može reći. I tako ulazim ja u razne videe, gledam razne klipove i tako to. I ulazim ispod u jedan klip koji ima naslov nevjerovatno, najnovija aplikacija čita misli, magično Akinator. I dobro, pogledam dolje ispod drugi youtuber. Nevjerovatno, aplikacija zna sve, Akinator aplikacija koja čita misli, čitamo misli aplikacijom, aplikacija za čitanje misli, kako pogađa duh iz telefona, aplikacija sa duhom u telefonu koji pogađa misli. Ovo je dakle još jedan primjer naše neoriginalnosti, to jest neoriginalnosti na YouTube-u, jer čim je tamo neko snimio Akinatora, svi su izreda snimili Akinatora i Akinator je sada trend, kao što je to bio i Lyrics Prank, nažalost sada svi snimamo Akinatora. I što je najjače, čude se kako Akinator pogađa, ali kako može da pogodi YouTubera, kako? I ja ću sada ovdje staviti sliku YouTubera kojeg sam ja zamislila jer ne želim da Akinator to čuje i da onda tako sazna. Pa dobro brate, nije su ruski špijuni unutra, nego je to aplikacija obična, sigurno su oni stavljali sad neki tamo program koji će da pogodi, ako si ti rekao, čuće pa će onda da spoda zna. I kako je on mogao da zna, kako je mogao da pogodi da sam ja zamislila ovoga YouTubera, samo mi je postavio 20 pitanja. Pa ja bi pogodio s 20 pitanja, kako pogađa, pa prvo te pita iz kojeg je kontinenta, je li tamo iz Evrope, jes, je li iz Srbije, jes, je li ima dugu crnu kosu, ima, je li igra Minecraft, ne, pa muđa ko drugi čuš. Tako za sve YouTubere redom, i to se sad nešto čude kako to pogađa ko je YouTuber, ja ne mogu stvarno pravi neku dramu od toga. I znači svi iz reda snimaju Akinatora, svi. Znači to je tako, evo koliko sam puta rekao, znači, ajde koji izbroji koliko sam puta rekao, znači dobija polugu zlatnu, znači 10 kg vrijednost 5 milijardi dolara, stiže na kućnu adresu uz plaćanje, zapravo nema plaćanje, to je poklon. A pouka cijele ove priče je da je stvarno više dosta ovoga kopiranja, svi ste nešto originalno i nemojte praviti tu dramu oko Akinatora, ljudi, obična aplikacija, najjednostavnije, samo ideja je dobra, nemojte da matite više. Pozdrav u sljedećeg videa, ćao.